karo Pak Nyoto sampean. Sampean iki piye to ditimbali kene kudune pirsa Pak Nyoto. Kamu emang tahu Pak Nyoto yang mana? Aku ya ora petok mau. Orang kamu aja belum tahu kok. Apalagi aku. Ya oh itu Pak Nyoto. Oh itu yang hitam manis itu Pak Nyoto. Rumah samu kecap kok piye to. Malika. Piyantun gagah kok ngono. Pak Malika keledai manis. Kok keledai to. Cedele. Iya. Keledai kae Pak. Ya ngewer. Cedele. Kedelai manis. Piyantun. Pak Nyoto. Nyoto. Nyoto anggun, nyoto endah, nyoto sugih, nyoto waras, nyoto sehat. Pak Nyoto. Nyoto tanggung. Nyata. Nyata Pak tanggung. Nyata itu mempunyai kenyataan yang realita. Jadi apa wae sing diomongne Pak Nyoto bakal dadi kenyataan. Mula dijenenge Pak Nyato. Nyato lho Pak. Nyato. Ya, nyoto. Iya. Karo bunyot.